kardom nal tumta karbi pen Sunday Monday Tuesday lapen January February March karbi pen nal tum chini ma jong se chini ne pun nal tum la so video kelang pajetik non nal tumta karbi pen January February lapen Sunday Monday chini pon po te video cengce pranal tum pani sinak chuni rigla nal tum jong se so channel long pini si video kelang cenglang pon te nili channel subscribe betha lapen bell icon nal tum press betha nili ka upload video nal tum aprang se kelang pon long dio thalang nang tum jong se so video lang men san lapon te like long ta berik tha lapen chirpo pan tha share ik tha te pina video lang pon sana The week name in Karbi language. Monday, Karbi pen Urmi. Tuesday, Durmi. Wednesday, Thelang. Thursday, Theman. Friday, Bhomta. Saturday, Bhomti. Sunday, Bhomkru. Nang itum thek palong lo Urmi, Durmi, Thelang, Theman, Bhomta, Bhomti, Bhomkru. Nang itum thek palong lo non nililong thana paklang tu po. The English calendar names with Karbi. January Karbi pen Arkoi. February Thang. March There. April Jangmi. May Aru. June Wosik. July Jakong. August Pai. September Chiti. October Frey. November Phaikuni. December Matijang. nal tum jong se pini kichini kang tung dolang prote nili fan comment long tok rana pachenik non nili video selam penang tum pan napak lang pon po te pini video pan se kang ton lo next video long le chitong pon tu senang bye.